Aner mala ken yam we kana diala content bar wani lingwa seme biya kamal tikon keller mi bana ling neme breaking news ray dwaran kon wari ajen gorman o banyo ka kon kel dio jen o basha janga madan le road ray dwaran entama bikon madan le road bana jeling take a kurmidit mission talk mi bana linkel ka jen special report me gorono jin bishar bija kwing pin ka bi subscribe ka Nuer Online TV channel ko bilere TV kan chamala shukiji an wal shang ka wal ka pay wal kel ronkin dangro wi jen dangro wi diech bantin kon lat ko rodin ray doaran bana keling abde de mem bi kon linga bala kwi ko radana ci tuɔɔk koren ci tuɔɔgan walle jen bana lingone an kor ci tuɔɔga kor mi jekshi kor mi gwa kon kor tuɔɔga kam Nuer karodien shi kor mi de support gan Nueri ke shi kor mi de loidan dera te ke jebon wo ci tuɔɔk neitin konti nyin kan Nueri la lu korodan Nueri chana teke mat a kon chiliu a kon chiro dan nak dal ko kon a jor dal ko kon ne ideal neme mi bej kari pon mi bej dundo bana je nyakel do badana je tuoko ja kejen report me do badana shannon keje chetaka kwarte je writing cha report me chaje non chinedin content ka kuumɛ SPLA IO no she go right you know she can mandan cho lat she can lat kur tuoga kam boni dangro kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ SPLA IO kitgwang faction kur tuoga kam deini Dr. Riek Machar kene deini Simon Gadwidwal jeleram bana linkelo of course my bej okay gorjen ode koran palping keleng because tindial kon lat ko ngere bej to go ray doaran bej kelong ka jowo chalat gwasame doran shal ke pieri kuumɛ SPLA IO SSPDF ke kitgwang force wache kurche tuok wa tuoga en wale karunwang bakawa kora mo tuoga bakawa karunwang dorishal ke peri kora mo miche tuogo ke jo rana chalat wa tuo karunwang dio je peri e winy mutot te kuror county ano keri poda cha no ngwaseme wa kur tuoga ka bondang diok tla ji military kandial dang bondang diok bonanyam gwaseme chalat e kuumɛ SPLA IO bona rewde South Sudan People Defense Force bona diodien SPLA IO kitgwang faction ka jowo cha lat gwaseme ne to kontin chinin keni chicken and dry committee ditin RPG ni de menyi tungwan kurmidit chala do ne tungwan china dual gwa dan ko ye tokten ko ngai kon gwa mi ko tokten beja wure chalke pal mai gwaseme che report chejenong ba gorieno batur be nyo yekel pal mai take report
tur miche goro benyak na kel ki report micha no ngwase me report mo da lana me menen kon mo gwase me report dana chanung domu kwen ya dere kwen ere report kana me te ka tungwa long de chala tangwa mo na me emodien she pal mai charwa jalat, you know, men goro bokule nyaka yekel ko gwaze me te ga tungwa long ti gwegen o te influence te ten ka kuumɛ SSPDF ke kuumɛ kirmi yadit akor do bran togeje wajen a misunderstanding pal mai jene charam kel chaje na ka de ni ken ka de ne SPLA IO de ne SPLA IO charam kel cha na ten ka jodan chalat gwasam ken ta dana chitwo ko kuumɛ SPLA IO kitgwang faction telum chalat ka kwide KSSPDF ka jom chalat gwasam ko kon linga wa SSPDF kan kitgwang faction la kuumɛ SPLA IO charen mat ala kitgwang faction pin Simon Gado Dwell according to the report dana shenu man chaje gwasam wa charen mat SSPDF kan kitgwang faction charen mat ka duwa chi pal mai chalat ka je gwasam general kel ke dini SPLA IO ci yere again jane misunderstanding ke gwaniken kam local commander kuumɛ SPLA IO ken ngut kan ba gor kan mal James gat kor galwak uror county commissioner charai ke jen riek michir kana mo jane kor tuoge ke 2 am luno chere mi de ko lare weather a jane she kuumɛ SPLA IO pin dakring machar keneten kontin mark bon SPLA IO kitgwang faction Kennedy SSPDF but right now ko na mesherami min shala teken kuumɛ men te kawror la county commissioner James Gadkor Galwak jani ci deni SPLA IO ka war ke taro cha deni Gerald Simon Gado Dwell cha yan match no alo deni Gerald Simon Gado Dwell cha ro den mat ken deni SSPDF la deni kin yadit wa order me toba Nathaniel yet shikor mo ci chutwo kam kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ SPLA IO kitgwang faction la deni Dr. Machar kene deni General Simon Gado Dwell Commissioner Gadkor chela de George ajene mandana non kor ajene disagreement ka kwi military tang la turbiele deni tete penya kitgwang control ajani kurani chituwa misunderstanding je dio je kwi torbiel ngai kontang ala ken dibam di kon dio je jen tar kamane dong chade gore kan kuumɛ SPLA IO pen kitgwang faction I don't know but according to manan chanon gwasme wa shi kuumɛ SPLA IO shi kan deni SPLA IO kitgwang shi kan yo mak ka jom chalat gwasme wa shi according to commissioner okay commissioner dana ke which win me ajene SPLA IO force chikan kitgwang base kana jen turbila dana terka kwide chikan ga kep chikan kitgwang base kana tang dana terka kwide an turbila dana terka wa cha kebakan wa antama
ci pinjaro da palpin shanetin kontin la mediator cha ka jak jiwo chala local elder cha ka jak lo kan kam bon wu kan lat kam kuumɛ SPLA IO kan kuumɛ SPLA IO kitgwang faction pinya Simon Gadojal wa kan net kontin la na kan aren bar ngunare reak kawror teram choro bar ke pere jene civilian teram choro bar na tin gwasmane duno man chalat gwasme chalado re nyalmde chupon wala ke pere airstrip chaje kapchong chaje suspend kana wo nyam ko kormen changa jo chukore tuok ware nyal kan nyur kore ko en ko tuok ko wer wa chachu lugo no brenyal benyur cha net kontin tekare nyal kana net kontin la passenger tende nyur kaji humanitarian workers kan dial ta guru no dong te kring de to kaka wa tele michi to kaka wa tele renyal michi nyur cha guje no dong mi renyal chi nyur dong le tekarek shi radio tamazu shi kana gor no shi renyal sha ka pen ben nan changa mo ko wata ma dor chal ke pere tana rika la dol na la let ci dong bu kor bu ñoko mu togo ñok wa bi ñal be ben enemy ci mal ci ben ta tung na gek tele tung mu tonka no changaram jelan tamare ra wa teram jel ja market ke lu chaji gek wude chal ke termanyang ci jo chaji lat peace activist and termanyang termanyang wud mala roch ke mal ka so cha jengich mit la jor la ya tu la jor la tu so right now cha jor ye tu gwat me ka jen report shano nga termanyang executive director commercial ke center for peace and advocacy shemiche na me cha je kwet jen je galong no de na la lo kor jen che condemn jen kor yerna yerwi South Sudan nyok bani jaga Sudan ko be jia ke international community ka jomo chalat gwaseme jeni pailu njok chewerar jen chewerar gwam chiko writing ka kwi kor kono to no che kuumɛ SPLA IO che jogo no nena ala kuumɛ SPLA IO faction ken SSPDF ano yen palakor chwa kuumɛ SPLA IO chwa kalamak chana gori jena bana mal bana jalat so mishir gana me mului kon jok taida ne dak na ka je dak kuumɛ SPLA IO ka je kene kuumɛ SPLA IO kitgwang faction la Simon Gado jual kene dar kama char no toka ke pai badak ronkin dangro di kel jen gwada dana to wektin jen gwada dana ku SPLA IO koro dakten shu bona me shu we ke General Simon Gado jual shu bondo diena me shu we ke dakring machar no jen tai dan charen dak je shu SPLA IO chi jen ke Simon Gado jual cha chole SPLA IO kitgwang faction gwani mo shi Simon Gado jual shi machar gwanyen wo anjen charoda mat kuumɛ kirme yadit jenero che ka taidan che dakam charge jen kaje me cha 2010 peace implementation me cha jelat ala implementation of the 2010 peace deal me che kirme che kan malikana tain kan Dr. Riek Machar ka chu Dr. Machar chu jen chu we ka juba ci Simon Gado jole gujeno ci Riek Machar ci roda mat kene kuumɛ kirme yadit ajen do be dane jen kaje chulad no mo chana nok churo cho watch jen taye dane da karodin kaje lo shirmi kuumɛ SPLA IO kitgwang faction logo no chi Dr. Machar chi were which kajuba we mat kene kir jen taye dan de na rodin kaje ajen chi Dr. Machar che compromise jalat with the government don't care me yadit nigga gwade dane chi dak pin
chuk tere chu de mat ka panal kene jongle state gwani mo chete ke tere ngwane ke chiliti ke toktun men chu yu te daglani no en wala mishre ke to ka dor shal ke pere me wa chire ka tai dan chire ke to ka je ka ngai kono no gor ka malum china de lo ko dong de na tere kur ki de na re nak so gwa de na let kel ko ken kan wer kan dial but chi siyasa chi dit tene te guru dagana so right now ken collection shit kiti korti de kan doran che mangai kono ko en liam cheben ka gan wala weli wone so jongle state kan apana liu nuertin long ko smishi alingan ko la ba janga je no nere ko nyin ka gan wer kan dial leader ken awone ka neren kontila ten la dine ken so na me to local resident shika reporter kan ga jogo en wonena wa kur cha jan rai wechin bina mi ke pere alo cha jan long kana mal talk no ko to ka taro to won la taro ka war 2 am cho won ka runwang to ne dial cho na ngodwele so mi chit kana mo a cha beje long en koro de nyoko lunjok cha ngach de gwano de no de nyok de tere karodien so ne me mi chore la no ne konti la ji humanitarian kani lop be mat ko kor mi to cha lok cha mala tupke le la ngai la ja suspend chang re nyal dan de nyu dong de na lok la ja kap ko chong ke le tel mala let ji humanitarian organization bano kani gwi kan mandan le road so gor kan odong de lok de jetu ko ko mi to la na la ka display so long ti dial kan jek namo ameditin so gwada me mulu no de bineri kontere which ka peri ka uror ko bo kan neural counties be beje mat kan de konti la vulnerable communities ne ko na huge so on cha fly cha je disrupt rin ya dan de nyur ka jere na la ko no kala wala kana ngare which so na mo beje mat so la rigla kanunga gwan mi chit kana me SPLA IO pin dakang machar ke kitgwang faction tele jo mi kana gor ni roja dana chala ta pal mai karwade ano ram kel de kel ke ni SPLA IO chi yede gen gwadan di korte tokten and again SSPD bit kan telam lat kene ka ci calling madana do SSPD ci mat kene kuumɛ SPLA IO kitgwang faction ga jowda na shalat am nishit kene me wa yaramal so mgi kona kamal South Sudan dana gorke so ci mal ci be malben ci be malben ko mitna kur la gor na rek ngwana kala to ko so ne me beje mat gwaza me tem goro ba nywa ye kelun man tan nywa ye chir ye kel gwasme menen yene me pal mai ka jom chalat gwasme te ka pin mi chal ke the public ajanna bana link kelone men ci kana gor gwasme gor jena be nywa ye kel ko is very important ka kwi kuumɛ jongle kene kuumɛ SPLA IO kwara content ga kuumɛ SPLA IO menan chela ye medeno shiwudi shala palma chela do chire ke twok baraina gwazme ka report dina cha nyolat ano mi banyo ye kel bani de la menan chalat gwazme menen konome ano kuumɛ SPLA IO ken shikan ala do nene shikan Dr. Guy Cook shikan gorno ba we ka dor shal kama kobo Dr. Guy Cook cha gorno ba we ka kobo jo mo mi kana lat mi jine gujije an wo ngum pen ga Dr. Guy Cook je modar we ka kobo ke je ngu karon mi chala den walle ka chanka wal ka pai wal kel SPLA IO chikana logono former National Minister of Health Karamadan la kweren wala la governor Jonglei State Governor Dr. Guy Cook chala do der we ka Kobo County chaje logo no chebuwe
shi kuumɛ SPLA IO chikala no shebuwe chi pal mai che jome che jalat pal mai dan ajaram dan la spokesperson ko kuumɛ SPLA IO che security organ kaja ka sector 3 chala do nena kwa Dr. Guy ko kwaje block a chi je na chi we ka kobo ko wooden winimi you know akeni beriek betok so manyam bana ngai gwaseme wudi jalma Dr. Guy ko jen che te pinkir bat lere ke ticket dung bon man chal ke SSA la South Sudan Opposition Alliance no e ticket dien ken ne recon te kaswa shi ticket dung kuumɛ SPLA IO but the ticket dien ken recon chal ke SSA ala Ramadan kula la kwer ko jela kwer no by the way and Dr. Guy ko kajen bondien mo shi pal ma chala no nene kwaje block a shi were wi ka kobo you know cha direct shin che jitu a jena nene chine gorno bi Dr. Guy Cook be jien bo ka kobo okay kene governor che bo we gwada dan en cha control kuumɛ SPLA IO ko gwada toto cha control kuumɛ SPLA IO chikan mission mo chikan la de kene chine ya law che Dr. Guy Cook che be jien che bo ka kobo ko en wi de ti ka ya control kuumɛ marwai ke Dr. Macha so ko kujemo chine gorno be shode be jenangre wucin gidimi so neme e je report dan chikan lat so report me e je dan gore de nyak konkel bana jek kaler ko kenten be ko de kon lat ko de kon ka ngach gorno jin bisanal bi support bichong ke Nuer Online TV ko bitin ko lat ko dien bi ko kula ling so mate ka update mi ci barech baben nyok banong ye ko bu kon manan to bana je linkel to ke di ka ci to ke di